barok syapang Arden pasai moj bat ke parti VVP ha kejing syai hadin ba kejing job ya kenong pak shilong san snem menchua Arden milar pasai moj unang seng jong ko Voice of the People party VVP ka badang shin kala pelongo ya ki parti balaseng da ke ba job ya ke syuki na shilong Lok Sabha udang berkat ban ino ya ke kam san perthai a ke bentau Arden uba kejing kiu jong u hamekalia halor kedur jong u kum unong elek persyak bamsap Kalai Serim bat Menteri Rambak ke Delhi bat uhe jong ke AAP u Arvind Kejriwal kalalong ke snem ke bakarum kenram nongkong ularem da kejing syarem ke banyu pun reward haki election Meghalaya arajar kat pra na nongkrem ke bau le job house nem arajar pra bat arajar kat lai kum kertong ke UDP bat HSPDP kaladon kejing syak lek bin ke Bakambun ke balabu yo u ngarngut ki MLA ke HSPDP ke bau kli hakata kepor Kelia sok bat kesorkas nrop balialam da keseng National People Party bayalam da kontrat sangma persyak ya kejing kuat jong u ngala perkat pakaladai ke porban im kejing im shimet MLA jonga kim syamlas ngap syu nga baro la ong ba Arden hanrai hadin kejing yamir jumut bat ki bahayi ngasem bat ki parlok bajan jong u Arden ula raiban ailat ya kesan perthai sachisin ke bakhat du ulokot ya kejing lang pat ba hakan riutrik jong menai Februari arjar arpeu ha shalong student fields ngakwak ban pek laki beriu kirang sengau tenan na em yang bangan dang don ha gani ke kam san perthai ha ka jing longok ka bakrau jonga daki hajar ngut ki beriu kilawan sya gani ke jingelang ka jing kala u ba Arden u balas new komen ba udai na ke jai mriu khasi ke bron bor ha ke jing bun pat ules dang ya ke jing ki ya da ya kari ha ka ta ka jingelang labur sa ke jing pelaj pat ba ya ke VP ha ka khat khandai tarik jong nai na lut jong ke snem arajar arpoi hadin kejing penslim ke bau pensyong nong rim ha kejing pang COVID-19 ha usnem arjar arpusau u Dr. Ricky AJ Songkon na ke VP oloyo banra ya kejing job ke background na shalong sit kawai neki atali kisit Lok Sabha Meghalaya da ka ba penlim ya unong elek persyak palajan tam jong u he ke kongres jong ke jela bar MP badang syong Winston H Palat pelat lai pon new lakwot ke kong amperin slong dok jong ke NPP ke badon ha kaliang sensyar kalawan ha kerdan bala ka babut yau ba Winston Pala ka VVP kala yalam hadu artu sautali ki benta jong godor bar ha kate kathan ka jing job jong ka ha Lok Sabha kalawan hadin sistem pakala kur sautali na ki khat pratali kisit ba kala ikun kan thup yau Arden basai moj na nong krem konstituensi ha ke election jela ka bal penmi ya karai balabu dak NPP kum gaseng ka bahet tam ka bamarwei ka badon arpun rutali kisit ha ke ing dor bar ka badon ripheungun hadin gata u kontrat sangma na ke NPP ulo yo biang ya kam kum UCM dak bayo ya ki parti pekentup ya ke UDP khat arsit ka BJP arsit ka HSPDP bat ka PDF arsit bat arngut kemal eshimet ban kersyan ya u ka VVP kal sakut syabar jong ke kenhun senchar kum ba kathu ban le Lok Sabha nda ka bapan sa ya ke NDA ha ka jingjengai kum ki bangej ha ke jinglong niam sekularism ngi per bak labak na ke BJP hanrei ngi lajit ban long pedeng na mar ba ka kongres lang ba ke jing bomla jongka kala plilat ya ke BJP hanrei la raja ba kami ke jinglong jingman ha ka bangi don kam ban kersyan ya ke India Blocks ban persyak ya ke no gerai jong ke BJP ngin selek ya ke ta la ong ba Arden